God bless you. Mede Nicodemus Michael and Budu life worship so na ete ma ye nie na wade so ayeyi enka Awurade obia ente Budu o ma ye so. Mede di Asare Chum Michael, mede di David, mede di Danny Miracle, mede ani minister Titi ba ko. Elder Seth Budu Akropong life worship 9 years ekosi no miensa ma ye ni o ayeyi for me, the minister Titi, me te Elder Budu, Akropong 97.1 live worship show. My you okay, me da say me ma hama wa kwaba Edeba Akropong 97.1. Away nyame asumdwe enka obi biara ode ne kasa fide no atoa no mo na nyame mobro hunu na doye no enoso emfa ma wo na kai se enne eye Friday na every Friday say Awurade na basa kese a omaso emayen efiti Monday ede be si Friday no ya na emu oten ti awia yi no yenyina ye de no nyam ene na ase trum ene Kamfo ema otiasefo Nyankopon a wahwe me ene woso na ene ababeto yen enti ba bia wo a wotie bibia no na me asomdwe enka wo wotie me ewo kamu wotie me ewo shop wadwuma mu ho office wo nyame ene wo ntena awia yi na oma na doye ene ne mobro hunu no enoso ema wo bebre senia ne mobro hunu no etie kai se awia yi no radio no Akropong radio 97.1 na afei Facebook no Akropong radio 97.1 na YouTube nso sa wa bo e de awura musa enti fa phone no na afei wo like ya no wa share na afei wa ja comment no e de ato amayen say kama wa ja to say kama na awia yi no inwa ko akasie bi ekita ya simu a Akropong live worship ya de ebrel na afei no ma nyina etuto yenso ede ema ene ye be peje Awurade ama Awurade ede ne hene ewo na himwa mu ede pa nyina awu se Awurade ne Nyankopon esa se ye som no na afei ye ne kese ewo ade nyina mu tie ne ye ne kese ewo ade nyina mu we Lord multimedia ebutumu ewo Akropong-Akuapem tie ne ye we Lord multimedia ebutumu Akropong-Akuapem osemi nkanchira wo se ineyi se opese we ye bibiti se photocopiers banners posters ena afenso no t-shirt ahodo anyina opese we ye company na opese neyi wo twira wudin ana se wodi logo bi abobo watadiem na eye kama ema wo se eye Lacoste ana t-shirt osi obehwe no wa ye ni nyina edi amount say kama afei se o pesa o print bibi pa de mesra o for wani akiremu ewo we Lord multimedia ewo Akropong-Akuapem na omo hwe na omo nya sa no manyina emfa ma omo se yan kan kira wo se inei se wo pesa watwere wasi ana BC na wo pesa o check results no so a eno so wo ba ha omo timi ye ni na edi emma na tie ade biara ye de computer eye we Lord multimedia say men kan kira say bomodin say obeba na afei omaye ede ama me kira o machi kwan omo Akropong-Akuapem so fi Akropong na kwa ansa na obedru Methodist asori dan ho no won saben kum so obubutu wono ombehwe no maye no manyina ede ama say kama from wa ma through for 0550 402 7642 050 402 7642 and as obet me from our ma through for 0246 93 9000 0246 93 9000 ni abiensa udu how from ade biara ye printing ade biara ye de computer ye Israel go Lord
multimedia amo Akropong-Akuapem eno na ma kire o ma kira kwan no me say amo de Methodist asodan eben pe obamodi na odi won ma esra wa behwe no ma tutu no ma nyina e di ama o say kama Ajafari Herbal Center se me mo amane se nei yade ya e wo wiase enti wo ho na se enoma ense da nkwa yie ma wo nipadua anim a tie ni ye fuani kire mu owo Ajafari Herbal Center owo Akropong-Akuapem kwantempon ne so tie ni ye na udu Ajafari Herbal Center ho ahambama e no tete na afei se eye yade ben e na e wo so se typhoid obehwe no ama ahambama kama say stroke account be edna to them and find call Ajafari Herbal Center area ya na on share na fe 7 days pepepe no sorry no jina nine so enti ma stroke akama to them nyina mo for mani kire mu e wo apredi kwan na so wotra obede kakra bi pe won saben kum so e ho na Ajafari Herbal Center e wo Ajafari Herbal Center eho anya fe na kofa akoko bibira kofa se David o se ahabama no eye awurade nyankopon na eye enti wote a wo de sayare free obi a emisa o se eye den e na wonya sa ayare se enti free Ajafari Herbal Center from Pemu na nkasa e wo 0240 263187 tie ni 0240 263187 Ajafari Herbal Center ha udu hono ma obo say yes wa bawram e o Herbal Center na inro abama ahodo aye de sanyarewa ahodo to say try and see miracle oil, try and see miracle ointment ni nyina Ajafari say nyehia say we yam e de keka na ubufa sa 3 minutes e say yam no ejai enya say o ti abama ho na fe wonu mahaban na 3 minutes eno anu no na ejai enti for when it chiremu e wo apredi kwantempon ne so wotra obede kakra won saben kum so Ajafari bi so obi a sa wo ko Ajafari Herbal Center obehwe na fe wasa wo yade ama wo de anmonyam stroke fo nyina mo fo mani chire Ajafari Herbal Center na fe on samonyare wo nyina emfama mo na asundwe mram sika kuma bi eno obechewo na ebi wompa Ajafari obetimi di acha wo hwe yare ne se ne yete na osikofie masa wo yare awie ko nyame na ya haban no enti kofie na wasa wo yare se kama anointed best by ebutumu e wo kofodua okrase tenkwanta enti inei se wo hia eno mapapa e wo fie te se Brenda Ajon microwave kettle na afa ni akeka hu nyina bia fo ani kiremu e wo anointed best by omo kofodua okrase tenkwanta eno mubutuo na inei wunya duwo no mo pepepa mesra wo de ka kire ne se fireman sabra na baji noma na fe fabra ofie ababawa inei yansresrem noma afe na wanyo ho na kwa yi ena o ma me Brenda yi ena o ma David sa no ma ya twam ya jan kwan 2023 da enti 2024 yi yansre iron yansre Brenda yansre kettle yansre microwave na mo ni nyina no ebisisi ye fie ye de eye adwuma bomodi na fo edi kiremu ewo anointed best buy kofodua okra system kwanta eno mubuto frɛ no ewo 0544 970 330 0544 970 330 SB anointed to so kan hu no ma nyinara fo edi kiremu ewo Akropong-Akuapem Christ Apostolic Church aso no enchen bomodi se obekɔ hɔ na fe omatoto no ma nyina edi amao inei wutie me wo pese wo bowram ewo koma 97.1 tie nie na afei ya bowa de tongo hu dewro edemawa bowa de se obehu pedinfo na afei bibi kitiwa ni ya no tena se ne atoto no makakra na afei se de nam so sa ne abobom ma sa na nkrofo ehu wachi kwan se ne enei ye kanu enti bowa de se obetoto no ma ye na afei no ma nyina atimi akoso yie ede ama nyame shiraw awia se wode radio na to okoma 97.1 na fe wode yen e ba be sorry awurade se obitimi yisika ede ko sponsor enoma bia emfa nkwama
tie nyame asama ese business people etumrika eba okomai say ye pese ye push radio no ema nyamesem etimi edi nim ema nyame ma eti nei ye ne sa na ebebo awo abrantie bi a wotie me ne ababa wa bi a wotie me awia yi nyame ene wo entena ho nyame ne wo entena kai se no mamu aye tentie nanso awurade onyaw ne masa ne hia se obe position ho yie tie die ne hia se obe position ho yie na wabo abrabo papa tie bo abrabo tenene sa wo abrabo etene a awurade be hyew wo abrabo etene a awurade be hyew nia otwen awurade animu no awurade enyaw no na ompaw no your otwen awurade animu no onyaw no na ompaw no 2 Timothy chapter 3 verse number 1 down. Na hu ye say enna edi akire mu no emre a emu ye den beba efri say nipa beye ahopefo sikapefo ahowahoafo ahantanfo nsekubofo fo twafo awofu ensemu asoden tie emre a emu ye din sei no sano manyina ebeba sano manyina obe oni nipa benante a watete sa but position huye awurade bebo awo amwatimi atwe ho afisa nkrofo nyina ho na wade ho na wade ho verse 3 ne say wa woni do apem saifo insekubofo wona waye wona wakondo enichidi esi onyankopon asem bible say sa nkrofo ne katere wonim de kire nyame so mpa nanso wopam ahode inai wo fa ba biara nyame asem wo ho tie Tobase na kan 2 Timothy chapter 3 verse number 1 down. Kan nina na fe nsama awurade person ka kire wo nipa beye ahopefo sikapefo awofo nsam waso denfo boni ayefo apem saifo insekupofo tie ose won ani chidi chain onyankopon asem so wakatere wonim de kire nyame so mpa nanso wopam ahoden ena o katere ense sound pay tan ho fi omo twon nkomobone esai obrapa empanisa kire me wo yonko na me kire wo suban kire me wo yonko na me kire wo suban se bay foto kwan a okoso yasasara bonsam fie tiedie achichidie to kwan a okoso ye nwa ebiso mu nyina hyehye baako eti wabrabo a wo bebo ne ne no nipa wo ne won benante the people around you bekire baby a wabrabo be tiedie eti obi betimi ayesofo no waka kire wo se si asam na me ka kira wo na me super de me mfa oboa osmafo Paul say mun hye me na mun sua me senia me so me hye Kristo na me sua no yemu bebrei profo bebrei wo wo bompa ya nyame ntie e say no ma oyem eni nyame asem ebu abra ose saa no mai twum fi ho na ebesi wiye ose asam hye ofre no so me musra hye
What the Jamo serenity, but me a casa de Benjamin. Wait. Eti Obanya senisi dino, no bakwasia de nse twiri. Obanya safusi dino, no obakwasia ode nse twiri ku. Ewia me pese uposisi hu ye. Obi sira bono eye namfofo bi ode ne ho bom. Afutuo ben obi aware yagu ewo afutuo bi adamfo bi di ma no ntia. Tiye me say obi aware yagu eye afutuo bi adamfo bi di ma no. Obi yiri agya no, obi kunu agya no eye afutuo bi nti. Eti awia me be say me ma obi a wuti okuma 97.1 eni pa wo ho so say baby a wuti na no say ho tora position wo ye. Na awurade be bless you. I say akuafo no nam no nya won wotu mo hu din say wo ye Christopher. Na mo nipa ne na hu wo abrabo no wo supan. No ka say nkrofo yi abrabo ene wo supan e fata Christo. Abadan watimi adware nkrofo e wo nsuom awie. Na waka say jemme ngosira ni di na mabrabo ne de manyini sani pay Bible say tane wo hu everyone. Amen. God bless you. And then asam kakra nyame de ama me say me fama ho ne say sa abrabo nyina chumu fi mo and your dim bonny ade anya wo di awfo so achi Akropong bebre e pompa ye urade boyo nanso eno man koye e be de urade abo sister abranti a wuti position wuye na urade be ba be hwo awia nyame ma na sam ewura wakoma na watimi agina hoye fitin na da kwai u be gina hoye no ma bi e twom sign 2023 no afi twom fi ho abrabo boni biara wodi hu wura mu a etwe wo sai wachi no twum fi Ewurade be hwa wo so ya me hira o tuma de no ye ma ye ni no wa je so say ayeyi enka Ewurade root awia yi ya de Ewurade asem atofom ya mpaja Ewurade ya de atiefo ya nka bibi nkyere Ewurade awia yi ya mpaja Bia wo bia fiase se wo ni Nyankopon edi nkomo. Michael. Fiase se wo ka bibi edi a kyere no. Esa ne se ye hye joda ne ye hye benada ne ye hye ukuda. E hye yawada hye fida ene de yi a. Na che se nyame eniye edi ni ye bebre. Nyame aye bebre edi amma ye. Ede de wanyi na ye a waye boni aye. Wanna na se waye otiafo. Edi me so be fi mu no wadi nam. Na odi pecha ne din no ene awia yi so. Nesane se osen ofata onu nkuto ne Nyankopon no yen kanche ni so bako so ye nyame enti awia ni nkuto osen ofata ka bibi efa chano sado basi de rebada baba ya sora pa ya de le kabazo zori andi breka basi dirili andara de bo shada brade de bo le kabada baba suri ante de bo shidi ribri pamba baba Abrazi de rapayande de beboshi tarabada briande de le kabaya so rapayande de beboshi. Oh Jesus. Wa maya wa ya mamo atawa maya nseya ya mamo wa maya sabia ya mamo Woni wotu funya kopon Yazewa mayabua Yamawamo Atawa mayasebia Yamawamo Wamayasaria Yamawamo Woni wotu funya
Eziawo Wamaya Sebia Yama Wamo Wamaya Saria Yama Wamo Otufuna Eti Wamaya Wo Eja Yama Wamo Eria Wamaya Sebia Wamaya Wamo Wamaya Saria Yama Wamo Uni Wotu Atufuna Eti Yama Wamo Yaswe Yama Wamo Misaya Enku Nindihi
dio no ye awani enedi edi no ye onyami tumfue oni enedi edi no ye onyami tumfue oni enedi every I would in a bed, a bedroom. Say, I know, see ya, and I'm on a man in the right. Mumra, Yanni, a ratia, yo, honey, and a tea, no, yeah, Yabisa, and Kayasu, Yanni, Ada. And I wear a tea when young Kupano at Awuti and a bay at Durunia. Sayanasia, I'm a man in the right. Mumra, Yanni, a ratia, every Zawani and a tea. Peja was an Akazawani energy. Hallelujah. Only energy. Hallelujah. Kazawayami. Onyami Tumfo. Only energy. Hallelujah. Onyami Tumfo. Only energy. Udia kai kai nyonya onyami ya ye udika babia na wuwa adofu nyami na wuma bro anona ube kunusa oni yanati udika sakai babia na wuwa adofu nyami my bro, and I will be when you say only energy. And you know, because I only energy. No, ye, I want the and I can't, no, ye. I am to for only energy. To fall on the energy. This is why on your to fall on the energy. No, yo, on your to fall on the energy. Missing Mecca. Yes, yes, ah, media Mecca, say yes, and Yanka, say yes, ah, media Mecca, hallelujah, say yes, would you ferry? Say yes, yeah. And to me
yaba tunyomu adewa yaba yinayo yaba saniti didina osi wobidi asida beba obi so dinyum to beba obi so dina yayi bebo na ya bebo wakase onyamiye every obi dia sida beba obi so dinyum to bebo obi so dini sorry bebo na ya bebo wakase onyamiye etaya nukudu aya betawi My God, my God. I never baba ni bi awonta ono so di wa ye bebo aya bebo makase wonyamiye osana ya nukudu aya chuchumu yai ejawa mani bi enya bi wo ono so di wo sorry bebo na ya bebo makase wonyamiye Ariya wa ye mayanda wonyami wiye aye wonyami wiye wonyami ye mami Ariya ya kasa wonyami wiye wonyami wiye wonyami ye yes, it was Yami. My God. What is a woo? Jesus Christ.
baby a wo bia no awia nyame asomdwe ne mabro hunu no me gidi say aba wo fie ho yes aba wo fie ho awia me pese otiefo biara wo de okasa fidie na to okoma 97.1 wo titumu prako pese awurade aba wo sira ban mu no ma biara eye den no na enidaso asan wo mu no ene awurade aye ni nyina foforo enti nya wo tie mi a wo yare Ewurade de ayare sa brɛw. Ya otie mi a na dida so asa. Ewurade de dida so abrɛw. Ya otie mi a na bama bu. Nia ekomu de no. Nia okomu de no. Oh, nia okomu de no. Mesi Ewurade eye miracle working God. Ewie obeye ho sanche. Nia wani da so asa. Wa wo chichiri ana asa ne. Wo somo a enye ye. Enye ye papa ye ma. Se wotie radio yi. Wotie live worship. Adie biara ayete ewo abrabo ewo asete ewo wawari ewo sikase ewo wajuma mu seseya ye kaseya Ewurade manyam ewo fama wo ewo Yesu di mo Ewurade manyam ebru biara mu ato Yesu di mamiema esansa woni aso ya tinapru na mie Onyankopon ya honhom wawa wo sore no wo sore honhom ene no kurem Tiye obeye ya ho adwuma ewa honhom se obi akyekere de atia wa so obi ato adura obi de wakobo somo so obi atu adura tia wa obi akyekere atia wa ye nyankopon awie yara owo tumi se osane wo edu fi wo ha enti ade biara da so ni I pray in the name of Jesus obi a utie me ade so biara wo Yesu di mo enfito fo enfiase amen ibadera bayante de bo He's a miracle working God. Jesus is the miracle working God. He's the miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's the miracle working God. We say He's the Alpha and Omega. My God. He's the miracle working God. Baby, I would see Okuma 97.1. See, Ewurade anu anyam entawo so. Ewurade anu anyam nsinema. Ene Bible say na no Moses ko sie Ewurade. Na oni Ewurade ko di nkomo wie na oba no. Okasa oba no. Afei odu Israel fo ni mo. No mutimi hwele. Ewurade anu anyam echare no. Ha. Eni anyam agwari wo. Ewurade Mataka barabaso tata. Yekutu sorry woda. Eni onyama gwari Yesu o. Eramu eradi. Yekutu sorry woda. Ene Ewurade anu onyam mpie wo so. Mese Ewurade anu onyam mpie wo so. Amen. Nia ye kan nyina no. Ni nyina amra meto. Amen. Ewo baby awote. Yes. Baby awuchina sese ya. Enuonyam. Emra wo so. Wadi fiam. Sesia. Zenshira. Wo Yesu di. Ufi bam. Jesus. Zenshira. Eyenshira. Adie biara. Wo de wo sabeka. Wo Yesu di. Ewurade manya yema. Amane enya yema. Ewurade nya wo se. Mama nya se. Ye utimma suponte. Opebrem. Wo haba empoda. Empoda biara. Ewurade shira wo. Amen. Na onka ho. Amen. Wo Yesu Kristo di. Wo Yesu Kristo di. My katata baba. Ni bia before nine no edi amount. Jesus. Awie eden na eda wo so a wosusu se Ewurade ontimi nye eden na ekire wo so a wosusu se nipa mo na betimi aboa wo na Ewurade de ontimi mu a why na ka kire wo sa why na ka kire wo sa fo ani to nipa so na je Ewurade ni Ewurade aye ye nti yetimi pai mu ka se aba eja ya pai mu ka se aba eja 0551 667755 o frame a
Mesrao no low radio no. Because my yenia Jimmy so say ayeyi enka awurade. Tie nie. Na afei shire me baby a wo frɛ me fi. Eno an ehia me. Say apuru bi mu ato a. Hey. Awia yi ese say bie. Wo say bie. Nia opese oshire awurade na opagya no so no. Awurade nam waseda ene wo shira no so. Ebepagya wo. Amen. Na ebesi wo yie. God bless you. Me be lines no e dey atomo dey amount 0551 667755 0551 667755. Ubo Rama na fe wo do na ase e dey abre awurade. O case bi so a present e wo awurade anim na awurade obehwe na afe waye ni nyina e dey amount. Say kama awurade behwe e dey amount 0551 667755 0551 667755. Na afe yankoye ni maye ye ni o. Mesra ba jimi so sa ye yin kan awurade. Maye ye ni o. Debi mentonka. Obetimi asen afre 0551 667755. Na awie yanka bibi emfa nkire awurade a otiase awurade a otiase na bibi a enkoso yie emfa emma wo na ebesi yie na enoma nyina atoto yie so e de ama o maye ni o ayeyi nta awurade mesra wo frɛ fi hin mi frɛ fi agomeda medase awie de na wo ka kire awurade awie yi mi ka kire awurade sɛ mi kwan gin enye yie ma me wa kwan nyina anya yie ma wo me patron me bompa ya ma wo me bompa ya ma wo Yesu Kristo di sɛ nnede ya wa frɛ program si awurade ma de bia wo nsa besom no awurade ma enya yie ma wo awurade tutu wa na mo nsi yie no mu ye osoro fa ma wo awurade ma mo ma so nya de nkyɛ watamfo na fe o ma nsi wo yie e wo Yesu Kristo di mu amen God bless you akumedafo nyina nyame enhyira mo papa ma ye ni o Mesra ofre fi hin. O kasa fi chebi. Me da say. Awie den na o ka kire awurade awie yi. Dele ka kire ya me se be kunyo ba ku. Ayi chumo na beti. Mama da. Anasi. Ayi chumo na beti. Beti Namada Ayyeneto Namada Nasi Beti Namada Nasi Ayyeyumuna Metu Metu Nyame shira. Okay, the make us tell that me say na wa kan o treat the mu I high court na me let the court judicial service because tell that say omo ami na me let no emra this year. Afei ni afa o police adwuma mu awurade nyankopon emma wo let emra. Amen. Amen. Chia ye kwakọ wura mu awurade ma wo let emra e wo Yesu Kristo. Amen. 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 All Chebifo nyina nyame nhira mo maye ye ni o ayeyin kan rade papa mesra wo frɛ fi hin bata oba bi yo me frɛ fi de o abiga wow wuni ba sa me beto enti na wa ba wura mu yo ewie yi den na wo ka kire awurade ewie yi papa na me ka kire awurade ne se me ne mabusia eni me nua no me ne maye dana se amen esa ne se ni obi a na da ma de pa esino as awurade aye adom na de pa se na da so tia se nkwa no kwa wo sama ne ka ne se ayeyi enka ne di mo nyame enhyira wo na onhwe wo ne wo busia nyina so God bless you line ne so aye she ba ne sa na afei ebinum eyi ebinum efiso ba ne sa na ebinum eyi ebinum fiso mai ye ni o mesra wo frɛ fi hin
Oh, the first is Sambro. O frefi Sambro. Yo, every and then what they took a radium. The cutter and this Melana say. Amen. Why some men and money maybe she has a mamma can't think of one he diara. Nini putting in answer na dia, which me sorry, the Gazina Medana say, na Miss Gala say, the Yare. Na minister ni akano obeyya mame na matimi ananto ewo Yesu Kristo. Amen. Mame vampire. Mame vampire. Mame vampire. Erade me vampire wo Yesu Kristo dim. Me mame sha wonsa. Jesus. Jade biara se nipadua mu. Wonnya nyame a wo ya adwuma si bida. Wo sha ase a wo hwie. Enti abra wa sha ase yi. Ewie fa nsa ka no. Ewo Yesu ma abofo eye doctors mpanifo. Ebe bowra nipadua mu. No one san yare mame. Ewo Jesus Christ dim. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. My yenio. My yenio. Mr. Robert Mrs. Saya in Canrade. Amen. O frefi hin. You frefi latte. O frefi latte. Ewia ida na o ka kire rade ewia. Asama mota. E ka kire rade se me yare, an se me yare. O yare. Mame mo mpaye ma. Mame mo mpaye ma. Mame mo mpaye. Awurade me bompaye wo Yesu dim. Ni padua ni nyina ya wo dia. Jesus. Baby a atochi mabia. Baby atochi mabia. Eni yare. Wo Yesu dim. Yes shout. Jesus. Yes shout. Sesia. Yes shout. Wo Yesu dim. Eni enwu ade ye. Jesus. Yesu dim. Yes Lord. Pie. Wo Yesu dim. Enwu ade ye. Yes. Yes shout se. Sesia. Ya me mfa ne santo so. Amen. Na fe ayare samra. E wo Yesu Kristo dim. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Me yes met me afro friend no be ba kumienu bi na fei memfa nc 0551667755 line no so I say deja 0551667755 and after 027011191971 my yenio Dabi want me anyina so my yenio Aye Garade. Mr. Ofrefi hin Frefi kwamoso. O frefi kwamoso awie ida na o ka kire rade awie. Ye da rade ase wa bom ne ne re hu ba. Amen. Amen. Ye da na se na nya me kan se papa. Yere yare be owo be butume den. My God. Na moja etuno, moja nkada. Jesus. Ye me de na ko hospital ya makoboka ye ba be 3 days ni ya ba. Se la moja da. Ja me ha ho. Me pon a me de me number ne be ma me kasa wa chire. What asese ejai me pon a me de number na me de me number betu ja say timi jai at one by force say moja timi jai ma me for be front so my ye ni o I think Garade. Mr. Ofrefi hin Me frefi adult Akuapem me da say awie den na wo ka kire urade awie yi me ka che Awurade se bibi biara ewu ewo ma bra bomu no afi a yetimi Awurade ma enyane onyane no ma ade biara ewu abra bomu Jesus me shem kom to so yes ne ewu abra bom bia Yesu di ma nyankwa amen enkwamra ewo Jesus Christ amen God bless you we are my last caller my ye ni o Aye Garade. Mr. Ofrefi hin Pastor frefi kwamoso. O frefi kwamoso awie ida na o ka kire urade wo ne my last caller no line so I say but we are my last caller. Me who fa me na me tie worship na to ma akoma so na mbese mo bompa ma me. Wo tie worship no ato wakoma so me bompa dia ma. Jesus. Me bompa ma wo Yesu dim. Nyame a oye yaresafo no. Yes. And on the Bible says soldier for penny no ka kire Yesu say kasa keke. Na wo kasa me ba no be ne den. Ewurade kasa man. Yes. Baby a wo sese ya no. Ewurade tache wo. Amen. Amfa ne san kan. Ayaresa to me mowra. 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 Receive your healing now. In the name of Jesus. Amen. Receive your healing. Yes, Lord. Receive your healing. Right now. Receive your healing now. Yes. Our Yesu dimu. Amen. Amen. Me di ofrena si matum. Mesra o mintimi mfa ko bia bio. Ebre no eya ye bia nesa. Mintimi mfa ko bia bio. Enti mo mfa nchame. Minim say line so aye pa but mo mfa nchame. Ene no yem fancy ya. Nyame yadoma Monday ye beba ne aba beto aso
nyame adoma Monday ba ne abeto aso Ejafari Herbal Center ebutumu wo apredi kwantempon no so we adukrom ni apredi kwan mfimfini honom baby aseme kanchero se eye stroke and diabetes then yare biara how no bomodin fo ani kirem unti na say stroke abo wato afo ani kirem ewo Ejafari Herbal Center na onhwe na afi ontoto noma nyina ma odi haba ma krojin na ye adwuma nya afi na kofa ko bibra kofa momone bra kofa akokọ bra kofa na ntwi awa probra dabi udu ha obompaye na se awrade ahaba be na memfa nka no na afi watete edi ama stroke no 7 days no wasori agina ho na afi wodi aseda nyina akwa awrade enya afi na oka kire se ko bank we use ka nyina abraja bi Ejafari entesa enti bomodin sa wode wani be kire mu ewo Ejafari Herbal Center wode wani a kire mu apredi kwan so a wotra obede kakra bi a anamon no be se ensia wonsabe kum so eho na Ejafari Herbal Center ewo ko na fe onhwe no omwa o say kama na wayaresa no enso ensisi so yie na emfa ma enti bomadian se obeko Ejafari Herbal Center na fe no ma nyina fre Ejafari ewo ahomatrofo a medema so 0240263187 0240363187 Ejafari Herbal Center I'm called obeshe na watoto no ma nyina edi amount obetuto no ma nyina enso edi amount enei se opese oye posters banners a fake t-shirt and now fake be our person here wedding invitation cards and now say person here printing photocopies be our person here t-shirt our person did in kwechire and now fake wasi examination any BC examination results checker ni nyina bomodin say obeko we Lord ya can say sasa sabe oh my God we Lord multimedia able to move to Akropong-Akuapem na afi ukwa ambehwe no matutu no mani nyina e dia ma we Lord multimedia ewo edukrom omone mata disasodan no ebe bomone ko no mo hwe no mo nya no manyina emfama from ewo matofo we so 05040276642 050402762 na fe omonhwe na omontutu eno manyina emfa emana 0246939000 na fe omatutu no manyina na omodi amount say kama na no manyina atuto yie anointed best buy ebutumu okofodua okrase temkwanta eno wo asemi kantra say nei bomodin say obeba na afa unya bedu honum pepepa afa Brenda macro in cattle iron na afa ni aka ho nyina obehwe no waye ni nyina edi amount say kama me do see anu asore so na afa nyame yadoma eda Monday ma mo simu nyame no ma no 0241 99 24 90 0241 90 99 24 90 na asa that's all me do see na ma sorry so na fe the drive no e dey pia wachi me dey e the elder Seth Budu fireman na me yadoma Monday e be shia bye Usika seme nkoyiana quick credit siasia say sika pe ennafom intina yaba say ye be church o yambo